Anya laki din! Daytat, isidaon tayo. Sardinas? Kung maabangos ti mapan mo gatangan. Kurang je kwarta. Anusan tayo dayta sardinas? Awan pa'y magpamigsag trabaho no kastoy. Saan ka nga kudkud Taday talaang ti pakaanayan ti kwarta. Di pa'y makaraman na tao mo titinay masamasida. Ay so, saan ka nga kudkud kunak tanay? Agtitinag dagita balakubak mo nagdarakkel. Nay. Apay agpeso. Nagadumot ti balakubak ko. Awang mo ide. Nita, wag-wagan na din taulo na. Agtitinagdan, ay sos, napurpurawon day talamisaan. Oh, apay manan? Ay, umay ka kumalakwan iti bangbang lumanang. Ne, ikatemmet adagita sapatos mo, takalamlam pasok dito'y datar. Ay, nagistrikto ni manang. Ikatem tanagrigat aglinis. Sige man laangan. Ne, anya ti karga day taawit mo abag. Lakok dagita, gumatangkan. Adda bangbanglo, adda lotion, kan roll-on. Ay, jak kasapulan dagita. Anya asaan, kani, permiti kursing mo. Ay sos, adda aklaeng mo dito'y balay. Bayamon. Gumatangkan, daytoy roll-on alakok o tigatangam. Kaano agas ti angli dayta? Ket roll-on nga rod. An-anwak ngay dayta? Amang ano di mo pa'y naangot day tabagi manang. Anya kumati angot ko. Nagpigsa ti anglit mo. Ay! Di kan umay dito'y balay. Nukasta ti bagbagam. Pudnumet Makaungot ka kat pudnumet. Agpada kayo kin ni Manong Efren ang anglit. Oray anya pa'y ti bagbagam. Sa anak agumatang itilakom. Gumatang kan, tano gumatang ka itimay sa arulon, adda pasurot na abangbanglo. Apay, pudno aya, ang litak. Ang utem ngamin, aday takilikilim. Awan mo, maangot ko. Ay na, kasapulam ti bangbang lumanang. Takas laangot ti bakit asaan ang nagdigdigos ti payod mo. Sige, uyawan nakpay. Bayada mo day tarulon kan bangbanglo. Igatang ko iti sidaon mi daytoy kwartak ditoy atallo kasot. Nakasail day tan manang, iso abayada mo. No saan ang nakasail day ta? Sa ngaribo ti presyo na. Ay, mabisina ko na talaga. Nagrigat kita natin construction worker. Nakaluto kan bakit? Kilaban ti kanan tayo ita. Anya? Kilaban? Ano san tayo no anya ti adda? Anya dito nakaparabaw dito lamisaan. Bangbanglo. Ken agas iti anglit mo. Siya? Ada anglit na? Nagpigsa ka no kunan April. Awam mo ti panagkuna ka. Ginatang mo dagito? Nangalaam, iti pinaggarang mo. Mano dagito? Isungarod ako na nga aganos tayo pailaeng amangan iti kilaban. Tadita tinangigatangak itinabati akwarta. Anya? Punay ka matangkoreng? Sapay mabisbisina kong. Ket, sang ka nga agungot Pampanunutek laeng matday tamadi nga angot mo. Awan lang arod makukwartan. Dagita pa iti ginagatang mo, Mike. Apay maray. Ay. Sumanag kamot. Kwa mare, umutangak man. Awan pa'y buhay na manok. Unay kamutin. Saan ka man nga umay dito tirsinak, lukas ta ako manudkud ka? Apay, aya pa kasi kuram amin. Wen tagreg-reg na kita balakubak mo anagadaw. Ay, awan nga ro ti makukwarta. Iso ajak pa yan kaya tagdigos.
Matinagan iti balakubak na gitalakok at tinapay, Mare. Ay, inak man laangan. Nakariklamo ka. Ay, bagay mo tinagan ako, re. Ta kuripot ka. Nasaya at tanasangputan ka dito yung boarding house mo. Ay, agsagsagay saya kun manang tarumwara. Kasangsangput ko laang pumanaw ka na dagos. Mapanak agisursur itilakok abang banglo. Adon sabot ten tinaglakwam. Pautangan nakman kidi. Awan ngamin makukwarta. At damot trabaho ni Manong Efren Ape amaawanan ka pa'y lang iti kwarta. Kurang pa iti sweldo na para kada kami. Manulaang mat ngamin ti sweldo na ngay. Anya day nga angot. Adaya. Si kadya maang angot ko anabangsit. Ay, di ka man. Saan mon samot nga inusar di ginatang mo abang banglo kun roll on. Sayang nga road. Anya ngay ti Serbina, no saan mo nga usaron. Usarok no adda atendarak nga okasyon. Malaksid nga adda mading angot mo, agparparang pa yung dagiti balakubak mo di tatuktok mo. Ay, nagmadilakit din ay ati aldaw ko. Puro na uyaw dagiti tattao anakalangan ko ita. Na, mangmangan kan? Mabisi nagayam. Katawang ka mo dito balay. Napanak imutang iti kwarta kini ading ko nga April. Mangala ka kidin ti pinggan mo tamaan kamutin. Nangalaam day tulitsyon. Ginatang ko Adaya mapidot alityon. Nagsweldo kan? Nang balak lang. Tamakasidsidaki ti lityon. Kayat na asawan, awan manen masweldom. Makamuntong. Ay, kasano day tuyan apa nagbiag. Hindi ka man agkudkod tanay. Matinagan ti balakubak na ito makan. Nagsao jay awan balakubak na. Napuspos pulto pa'y ti balakubak mong siyak. Ingkakit ayabanan na kita ubeng tamangan tayon. Umanay day ta ginatang mo. Yan anay tayon Ay, saan nga umanay day ta? Ay kat mo saan nga umanay. Siyak lang ang dagsida. Saan kamin nga agsida, kasta ka de? Anya klase ka nga ama. Hindi sa konsensya anak pala. No talaga matla ang responsable ka nga ama. Saan kan nga agsida? Siyak pa'y matama kasilsida ti saan ang mabaling agsida. Angut-angutam latan Umanay daytan apang ramanam. Anya. Saan kan nga agreklamo? Kasta ti ama apagwadan. Lalaki din di kastoy abiyag ko na ya. Maray, madlaw ko kit saan mo tin ngom umayagis istambay dito tersinam ni kumaray. Ay, ni kuripot? Maibagay, tinagan na ako riyan niya. Aywan gaya man niya. Apay talaga ka di ako ripo, dahi ta ako maray. Ay, pirmi isunsa nga kabalbalakubak, gapu iti kinakuripot na. Ay unay mo dahi ta panaguyaw mon maray. Ay na, pundo ti bagbagak. Ti karurod ko, umay dito tirsinak at tumawar kan umutang. Kalpasan na, agkudkod iti ulo na, kat agtitin nagdagiti balakubak na. Apay yan nga, nga ta. Ung-ungtak ngamin ka, tunggal umay dito tirsinak, iso anabainan. Ni, adda magayam dita maray. Nanggagnan sa mo di pag-istoryahan ta. Anya kumangay no nanggag na. Nasaya at tapnoan muna. Ay na, saan nakman nga umay lakwa-lakwan iti bangbanglo, tawan igatang ko. Saan ka nga umaylakwan, manang? Diyak kaya ti umutang. Kasapulam ti kwarta, saan ka di? Ay katuna, dahi ta ti dakkel aparikot ko. Pues, adtuyin ti solusyon ti problemam. Alakit ibagam nga ruden ano anya dahi ta.
Kadwain nak amapan aglako. Kalpasan na. Ay kat, pagbingayan ta at ipaglakwan ta. Nungay awan malakwan ta. Iso nga rod ado ata amapan aglako, tapno ado ti malakwan ta. Nalaing kansamot iti sales to. No kasapulan nga ag-sales to ka. Ay kataramita ka. Ala, intangarudan. Mapantan adagos, excited ka matlaunay. Katapno makaaduta ah. Ingka pa'y matagdigos, amanang. Kita ang mataday talangam. Kuso-kuso day tabuok mo. Masapul pa'y ayang agdigos ak. Ken, agpabanglo ka Usaram giginatang mo abang banglo. Kaano indulin ko day jay? Apay ngay idulin mo. Usaram Na, limag anmat ngagpay so tirik na ka nagdigos. Wen ta naikat dagita balakubak mo. Ay, jak nga rod masangot ti agdigos, tapang panunutak jay kinaawan ti kwartami. Iso abi nalakubak ka, gaputa saan ka ngagdigdigos. Neta, ibaga na pa'y laeng mat. Ala, inta nga ro din aglako manang. Isaganam jay sales stock mo. Apay, anya jar ari bungbungan na iti tattao ijay, maray? Dakman ammo, itay pa'y dagitakat. At dun sa mo't agpimpinungot at chismosa. No adda, itay pa'y kumanga imbay naganawa dagiti tanod. Ay, asigak man maray. Jak makapanaw dito'y tirsinakat. Ibagam tulaangan kanyak no anya ti ari bungbungan da. Abang banglo, kan pagpapintas. Siyak ti makapanagnak nga epektibo dagitoy lakumi. Ide, nagpigsa ti anglit ko. Ngam ita, awanen. Nagado ti balakubak ko ide. Ngam ita, awanen. Taday to ti pinagsampok. Podno ka di tinanggagaw? Wen, iso nga umay kamutin gumatang. Nagadong ti gimatang, oh. Ay, da kayo gayam tar ari bungbungan lagi ti tattao. Wen, da kami manong. Dagitila ko mi anak ka sales ita. Padasan nyo La 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 la. Bakit? Siga magayam taglutluto. Ay na, nasaya ata si Mangpot kan lakay. Mangantayon. Makapabisin di talutluto ma. Beef steak, dahi ito'y lutlutwag. Di paborito lakay. At da kortam. Adda negosyo min kin ni ading kong April. Aglako kami iti bangbanglo. Ay nalakay, nakitam lako madagiti gimatang itay. Nagaduda. Ay, aya. Adugayam tinababangsit dito'y lugar tayo. Ado ti padam ananglit. Ibabay na mo tinitang ibagbagam nga. Ado pa'y ti binalakubak apadata. Ay na, saan nakamabain amang ibaga? Tay sumagayam ti swerte tayo. Ano ti kaya masawan ba? Aglako kamin ijay ilikin ni ading ko. Kat gapu taado ti customer, agsosyo kamin. Siyak ti para sales to. Ay na. Anya nga iti makunam lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.